Echwekweto cyo kurwanisa enshohambi ekikorirwa hamyare eshatu gwa Nyakera Kayinja hamwe na Mahoro aha nyanja ya George tisigire bikwato byo kushoha nyamwingi bitirweho umuriro ahabwo butahikana na mutindo gwo kushoha. Ebyokebwe harimo amato garukuhikiga na 50 ubutimba buri kuhike 20 n'ebindi. Bambe kono jangu hachiro umuntu naya rire menjeje. Ebyo bintu nibyo bimwe aha biri kusinga yo kwite nyanja. Ubona ni nyijo mukasheshe twatemagura engogo 23 urwo mukasheshe. None mba nacera sha 10 nanakira mu nyanjo. Engogo 23 zona twazitema. Echabe byo kwerinda no bakikora buri myezi 3 aha nyanjeji bakwatanise no bukiko bw'emyaro. Aroho ensonga ibire zabireho eyo kubanza omwamengerageza akakwata amato aho abantu bagamba rebere kuyagire kushika umusirikare yabarakasaka katerese umuntu ayenda amato wako echabe nikimanyisa ngu umukama wagobaga kwasireho akatererora atemari gitu yakora ki yaho achikureba agurukango gwago mizi so nabwo n'ubuzubobu umuntu nakurebera kurota kamuhikire aguruka agwo mizi mwana ugarega tuire mutakajya ngo buntu tumugo tumutomera twina abasirikare kandi twinekeragira nahabwe cyo mutakagarike nyuma nza kusigara turi kubakwata bona abarufa yo kwitenyanja. Liliane Ruteraho RDC wa Kitagwenda ajumirira bebyo kwerinda bwa nyuma yo kutungwa kakumu omukwinegeze enshohambi. Mureke kweyanga kandi imwe bakachiko mwongeze mwamani abo kuba nanimbuza komanda ntikani twosya amato kandi twosya obutimba kandi takureba abantu ngunu baguruka babura ohurire manyiwe obwo ngunu baguruka bagira bata babura kunaje kurra inogo rugire kuruma mu police cyane mbona kunje kurra ngu yatunga bond muntu yarimo mu police cyara kuyaheza yatunga bond nkimanyisa ki ngwino kuyaye kozirege yine biyayezirikire ebyamuretera yagira ata yatunga bond. Hariho amasongo by'enyanja biri kushohora mu Uganda ahiguraze kukira umwaka gw'2026 nebiza kweyongera kuhika hatane emitwaro 12 na kashanju obwo enyanjezi zaba zirinzirwe kurungi. Gashakwa Timothy Mushabe.